Okay. LK ushange injini babeshisa. Never ever catch up, fagi foot forward. Yimikasi hip hop, kabi beating rintinti flow yakhona sugar. Sebenza miyancome kuzontshela phikani. Semfikile le team yami style sami is too much. Abanye nje liyahumana. Yiyo nje into edala ukuthi sigcine nje sesikhuthana. Pronto khona lilem, mi brain ispana reverse, ingqondo zakhe sebenza. Wathola kulama reject, umlomo lama records, yaphuze nu addicted. Wavela ngasimbisela, ngisatha no petsi follow gohlanye ngayibhema ikhokho ngakubona na uyazi inombozo sikhokha ke lesisikole. Izinjala ngeke zikhonkothe, laba badlala ngengozi, hluphile la enkomponi. Bathi lungathi lomlomo, ngeke ngayibabaza inyoni, lo nje ngumsindo wenyosi. Yazini, mangaqala into ngefinisha ngaze mina mfekela udlento ndezi nguthuko sami lama ngizange mbelieve fikela ngagigizi nga represent iPLA ngerime sikhegula ngathi bengiphathela amaphilisi manshangaze nsikizi bavuma ikhanda linikini uchero muhle ekamereni impahla ensithi khithi laba ngathi bakhathele nkani yabe phela ivarile yabababela ihleli nje mbabukele semfakela amadimas impilo nje ngiphilayo iyona nje abayifisayo kodwa bazilutho ngami lekhanda lameshisa ngathi amanzi abilayo khuba lengigila bathi khona nje into engila ayikho nje into emisa ngathi intange emilayo ufika bazokutshela ukuthi uAOK umgwangu mkhenkethe baba into engelane embezela likhonkotha njengelabanigazi tswela boy ugongwayo ufika lale beef yakhe le into ezilayo mele yenze show ukuthi ngempela ithemba imithi yakhe umfana okhona uvicious style lesi serious banomunye umazi black sheep efamily vuka sebepheni ukuthi lamhlalo uzoyenzana check la status la ku rap imohlupha le flow sebeyitshontshe bazama lokuyipolish kodwa la ngeke balunge noma mvuka mfaka ipijama kodwa futhi anzondanga phuma bengangidinganga ngidlule bengangilindanga fike bengambizanga ngene bengamemanga bathise bayivalela balunguza amafastera enkekhilana esikhipwana ayisinkohle ngabo 20 selistip sami pilo le incinyane so kwamele smile lendlebe zami eziphaphile sengicobile le vaseline t-shirt le jean yami thathu chero mfitshana abanye bathi yancishana asithi okay usisi wakho khambela 6 hours ufike endlini ngaphekanga the reason yenza uma wakho ethi ikhanda lami libolile osola mina ikhohlisa mele solilokish ilegcwele ekhanda lami bakhuze baze badini attitude ufok off ngabuza ngisho uchero wakho ime ngimfundisayo ongakufundanga esikolweni isikolo sasekamereni udokotela weJackson sengela ama CD angifuni iphela icorrel hliziyo yami sefridge la kwamayisebenza ingqondo zami fortress angeneke lahleka lale busuku sethu inkinga yakho mameli nginyokela amazinyo obukhala ahlala ethonta poison etholakala emhotshen sengakudalela ama problem usangane nje engqondweni ukhuhlane ofika endodeni uchithekele enyongweni ushawa ufika ebhonzweni yimi kuphela sofa ulobhe ngulomodeni olembatata zeJordan ephume njalo emoteni khamba ngathi ayidondele intuthu iphume emlonyeni hlele phuza ibhodlela ifaka isake embhodlela achithe lonke ngojeni abuyele emakhoneni ombona live yethu uyethukana ubonene khala ngani usolene umzondelana utholene umlwisana ujongene umoshela uwineni phela ivara iphume ecinene nasabi ngisho fokol